nero eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Mwancho murigere ogetembe TV ritukeriga ria Jumamosi ritukore komen narimo inse ase umutinyo yiga oikome karibu sana ase kionga chinsa ibere njengoro kwa Matilda Obaigwa veni nyaboke kura sevi manyerero na boigo nere Mike Wills wakuboterana na matundra kweneke kwa nyorere chivicha neriogi ase inchira engikirano na mange averika okorekana ase ewiki yengima anemono ase nsemo eri ya siasa na boigo nonye bari bonsi banyarite gusumeka emete ase ewiki yiga mwancho murigerera ntoche gosanga na nene mono gukonyore mutinyo 10 no mutinyo bwo gucengera ose no mutinyo bwo kendera kumanya abantu igoro ya cancer yorobere ase aba anene mono ase abasubati gose breast cancer awareness month mutinyo 10 karibu sana asinsemo yekionga tunyara gusanga ari akorekanire ase chinsemo kubwa mono abali bakuburia obokonyi nabo igo aya siasa
Ekero tuguchaka ekionga abanyanyimbo nigo bono bachakire obutuki kobwatekana negekore ase omubiri bw'omusae oyomo bw'emiaka yaigatwa otoka ase oroche rwa ekiogo ime ya kanyimbo egotoka ewodi ya Nyatieko ekaunti ya Kisii. Omubiri oyo nigo bono otoka kore n'echingoma chintindi ane mono ase ebigoti goikera bono ekero tokogenda ase mbio omubiri oyo nigo bono gose nigo omubiri oyo konyora utaranyara kuba gokomanyekana nabo igokomanywa noyongo nekero bono abanyanyimbo bagenderete obutuki gose obutuki bwachakiwe eri okomanya ningikirete omusae oyo gosiri obugima bwaye asinchira enga buneyo murikito Daniel Ontiri mundagotuigorera mapema lero asorochurega rwekiogo erogotoka kanyimbo Nyatieko kitutu cha South abamenyi bense miga nigo baboka no moichano magega yokomera omubere bw'omusa chomo bw'imeka yigatwa kora soroche olenge ne chianga kolende nigo boigo olenge ne chingoma chintindi ase bigoti korengana na kirori abanyora umubiro yiga nabana bachagotenya abo bayirana na kubeka roboti hasa abantu abanene abo bawonchukanaine ensemeyo kwerere bikoro byebwatanse nekenyore kigima gyaicaiga kwenekia awe bona ntigo narwe kanisa mambingo ikamwana yo muswati getogotira onde biukire tabu no mondo tokire rocha ngakimwamanyora ngaya nabanda bali gotenya baminyokire bakuanire na igure tango gendoro amaene na ikire rocha na nyorire omuntu na bokoranga araire angene nchiraga nkaro bono kiara ire gotenya gari bone tukumeti tutanya karoreke nkieke kiegendererete muntu na bokorora karo kenda abo goigia kabekuo ikiagara mache na maketa konyara gotirimboki na nchirara ire buno rairo ko bagokua ebono mutu ole gochienga koime ntukonyara kumumanya goikera iga bono iga nturamumanya na ate magweta na gwake sirimbi distance y'abantu bakire batari bakembaraikira kumumanya bakabona abamenyi bensemeye nigo bakonere igoro yebekole byemibere gotoka hasi chindo chensemeye na manasi chinchira cyobotutukano ebyo byabaire enaro nabono babolia obolendi komentwa banalire tokonya kuboka mambi toigwa montari tireroche chisese chiru tireroche tokoigwa parese ningwa kwere maiga batambe onoje side yensa kaye serikali yale ngerende bagateba ngo akabare parese banalire rogoro montana tokarogora rinde botukonera okabero mukinyu mugima bakakaro rokerangi ntumaite serikali mutaka tokonya kanyimba ntubwati security saine umubero iga nigo magaye horosi gwa sensemeyo oirwa n'abanyimbo goika senkendo chinga kyo butuki bwachakiwe n'umukia bokoligia komanya igoro ya nyagosira marietae na saruete agito turasabe neri oborendi botinge serikali yeito ye county babeke usalama echirete tonyare tokonyoro obwene bwa omuntu oyo tokanyiroche na tumayani nkorobaterege taseni kyagatembe kurega kitutu cha South ime county ya Kisii eritere ngoro kwa Daniel Ontiri omoske Dr. Fred Okengo Omatiangi nigo bono agendereire gusingirira buna ere nare tayari kigima ase okuligia ikirgo kyobrai wense elio gokorera aba Kenya gosigosukia ense ya Kenya obosio anamono ase amangana ya magenderero kaukona koro ase county ya Meru litukoria lero ase omoyega bwebirero nigo Dr. Fred Omatiangi anyarire kugikeria ebitambukero biria serikali gosigatie merobere eri serikali ya berege kobeka karoro kolinde etari gokora buya na nechinga kecho nekiragendete kubolia abakenya ane muno abasaye banyare wesokia sobonge elyo kwerikia una abaki chikura kazi mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaka kwa sababu hata mimi nashangaa kazi unaniuliza mambo ya pesa ya capitation mimi nashangaa wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu President alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget, first allocation tunaweka kwa elimu, second tunapeleka security, alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo naniambia walimu na naongeanga na walimu wengi kwa sababu ya my colleagues, some of them tulikuwa nao shule KU. Mimi ni mwalimu, all my colleagues. I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there's no capitation.
Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaomba shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Wanajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi. Sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali. Ama namna gani? Wananchi walalamiki bure. Wananchi wanalalamika kwa sababu hakuna huduma kutoka kwa serikali. Na wananchi wakiuliza haya maswali hawafanyi makosa, wanauliza maswali kwa sababu hivyo ndivyo hali iko katika vijiji zetu na katika sehemu zetu mbali kwa nchi. Kwa hivyo shida ya kupanga nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa hao wenzetu. Na kazi yao kubwa, vile nimesema, rekodi yao kubwa wao wameshikilia ni ya wizi. Sasa ndio kitu yao ya muhimu ya kufanya ni porojo na uongo. Kienda kwa social media sasa hao ni kulipa bloggers, kwanza uvumi, sema hivi, sijui Kalonzo ameenda wapi, Matiang'i ameenda wapi, Munya alienda wapi. Hiyo ndio kazi ya kulipa bloggers, serikali ya cyberspace ya bloggers, government by blogging, all government by bribery. Kishindikana wananchi wakiuliza maswali sana, waweke laini, wape shilingi 200 kila mtu. Wanasema hiyo ni empowerment. Mambo ya aibu, unaangalia unashangaa, for countries that has got the capacity that we have, how you can run such an incompetent establishment when you are just surrounded by plenty of resources to enable you manage the country differently. Wananchi tunawaomba, tafadhali, haya mambo tunayazungumzia, muyafikirie sana kwa makini tukienda mbele. Ndio naomba namba 4, vijana ambao mko hapa tafadhali, ndugu na dada, chukueni kura. Tunaweza kuongea haya maneno namna hii, tupige dance, tuombe, sawa ni kuomba, sawa ni kupiga hiyo dance. Lakini sasa kama hatuna kura na hatuendi kupiga kura katika kituo cha kupiga kura 2027, hatujabadilisha maisha yetu. Na njia tu ya kubadilisha haya maneno ni kuwa na Chinsemecho museneta wa kaunti ya Nyamira umusikie Okongo Mugeni nigo bono nere anyara kumochia chisera cho musikie William Ruto echo bono chitaraba chigokonya abakenya korengana no musikie Okongo nigo bono anyare goteba buna umurobere osha oyobere gokoyeria abakenya bange kose gutabakonya nigo bonete gotuguterware nabo gokoirania umurobere oli omukoro buna bono umurobere o NHIF oli waboroki wa City School edu afya nabo igo umurobere oli sira abangena chinga kichoko gongia murobelio olinda mama. SHA inafanya ama haifanyi? Inafanya haifanyi? Unajua William Ruto ametuma watu hapa na kamera wananiangalia. Wakisikia Okongo Mugeni sina kazi wametembea mbele wanatuma kamera. Kwa hivyo nikiuliza swali mnaniambia vizuri, ndio nikirudi bunge nasema nilitembea Meru na Meru waliniambia kwamba kuna shida ya SHA. Kule Kisii Rais ameamua kunyanyasa wanyonge. Anasema kwamba kama unataka SHA ikusaidie unalipa mwaka mzima. Hapa mmeambiwa mlipe mwaka mzima? Niambie vizuri, mmeambiwa mlipe mwaka mzima? Na sisi tunakuambia Mheshimiwa William Ruto, wewe ulipochukua watamu ya uongozi ulisema kwamba wewe utakuwa ni rais ambaye atatetea mnyonge. Lakini sasa umegeuka mnyonge, wewe SHA unalipa kila mwezi, lakini mnyonge unasema ati walipe mwaka mzima. Wewe ni mnyanyazi ama sio mnyanyazi? Nina imani kwamba tukimwambia kwamba akichukua uongozi, kitu ya kwanza ni kurudisha kitu inaitwa ile NHIF ya zamani, mtu analipa 500 kila mwezi. Mnamwamini anaweza kubadilisha hiyo? Pili, tungetaka Mheshimiwa Rais ukichukua uongozi usitesa wamama hapa. Rudisha ile kitu inaitwa Linda
Na watoto wale wanaenda kule shule warudishiwe edu. Na bado wakulima nyinyi bado. Wakulima bado. Kuna sheria ilipitishwa, mbolea mnapata mpati. Iko mbolea mpati? Mnielezi vizuri. Mbolea iko ama hamna? Sisi kule Nyamira tunasikia kwa speech ya Mheshimiwa William Ruto. Lakini mkulima hapati. Lakini mkifanya makosa kurudisha, Uhuru Muigai aliwaambia. Na mimi wacha niwaambie leo. Kuna sheria ilipitishwa inaitwa housing levy. Na hiyo sheria Mheshimiwa William Ruto alisema ikiwa wewe ni mkulima, ikiwa wewe ni mwanabiashara mpaka ulipe. Lakini haja kuuza nyinyi. Amesema akirudi second term yananyorosha nyinyi. Niwaambia siri, akirudi second term anafanya nini? Na umujumbe ogitutu chache South omuske Anthony Ekibagendi nere tatigareti magega ase umuyigo uyu nere ni gobono anyara goteba buna ebirengerere gose endoto ye serikali ya Kenya Kwanza yokone kyabuna abakenya bali bokonyora wainse banyarire gosirwa bono tiranyara gwikirana gosendekera goteba amangana bottom up economic model na amangana ataranyara gwikiraniwa na serikali ya muske William Ruto. Kwa wale ambao mnasoma Biblia, katika Proverbs 29 verse 2 inasema, when the righteous are in power, the people rejoice. Lakini when the wicked are in power, the people cry. Na mimi nimeona Wakenya sasa hivi wanalia. Honorable Munya, kama ujui, mimi nilikuwa advisor wa the current President William Ruto. Nilikuwa advisor wake na tulitembea Kenya nzima tukiambia watu tutawatoa bottom, tuwalete wapi? Bottom. Na kweli tumefanya kazi hiyo kweli. Na ndio sababu sisi tumeungana. Na ninaambia hawa viongozi wa upinzani, Your Excellency Fred Matiang'i, Munya, Gachagua, Kalonzo, Wamalwa na Tembea, lazima mshikane, muwe kama mkimo, mshikane kabisa. Hiyo itakuwa vizuri. Tusipate wengine wanajifanya hao ndio prefect. Ati wewe Matiang'i lazima uende utafute chama fulani. Ati wewe Munya lazima ukuje uniabudu. Ameharibu nchi yetu. Health is in tatters. Education is messed up. The economy is messed up. Huyo mtu mtamrudisha tena kweli? Huyo mtu mtamrudisha tena kweli? Mimi ningetaka Kenya nzima iweze kuona kwamba huku Meru watu wameamua wanaleta mabadiliko Kenya. Sivyo? Nikisema harambee, ninataka kuona wangapi wanasema one term. Na boigo yoromuliki wikiama kirigia Jubilee muske Jeremiah Kioni nereni gobono anyarire gotaba buna kurasikia mekyo nigo bamubwate muwaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i muna uyurachi kuboria ekirugo kyobura ibwense kaukona kura asi county yu ya Meru nereni go agenderire komochia igati yemeroberu ya serikali anene muno ase ensemo eri yetisemi. Na huyu daktari wanyama, sijui wanyama ina gani, ameshindwa kufanya additions ya hesabu ya watoto. Mimi nilikuwa ile bunge ingine when Matiang'i was a minister. Na nimekumbuka wakati Munya umeongea ya kwamba in my constituency tulijenga 54 classrooms at the secondary school for junior secondary. Wakakuja wakatua the primary school. So we have idle schools, classrooms kule, na kule chini wanafinyana. For that reason, we are all in this thing called one term. One term. Na hii one term, haitaki mchezo. Sisi tunasema one term na one touch. Na one touch ni Fred Okengo Matiang'i. Sure bet is a language I've had all the way from Nyahururu kuja hapa. Nakubaliana na wale wengine, lazima watu wakubaliane, wachikane, wahakikisha kwamba tumetoa one candidate. But I also agree that you do not belittle anything.
of the candidates. Treat each one of them with respect. And two, pale uamuzi utakuwako, lazima wa Kenya wakuweko. In the past, we have made those mistakes and we ended up with the people kama hii Kasongo. Namaliza na kusema hivi, ya kwamba sisi Jubilee, we work with PNU with a lot of respect. Hakuna pahali PNU wanaweza itana ama Jubilee itane, ukose kuniona, ukose kuona Munya. And we have no quarrels. Wale wanataka kusimama na PNU, watasimama na PNU. Wale wanataka kusimama na Jubilee, watasimama na Jubilee. Lakini usilazimishe Munya, kumwambia wewe usipokuja na chama fulani. That's not the constitution. Vyama vyote tunataka kuwa pamoja. We want, I really admire what you have done today here. You have allowed people running all parties to come and say what they want. That is the country we want to be in. Watu wenyewe watachagua ule wanataka kwa ile chama. Kwa hivyo kila mtu ako na ruhusa ya kukua kwa chama ile ambayo wewe mwenyewe unafurahia. And how I wish that all of us would be able to accommodate each other so that we can be able to move this country further and where we want to go. Nakorwa asensemo ase ikiroro kyobokonyi amate yomusacha Julius Obondi oyo siri obugema bwaye magega yokurwara asigika gietaneti metinyi etano onomo nabo igo gotiga umurugi na abana abatano nigo bono banyare kuboria banyare koegwa okosiro sokonyorere ndagera gosomia abana nabo igo konyara koigendereria ase obugema bwabo bwa rituko ase erinde ayaiga nigagokorekana ase ikinyoro kia maguti gutoka imeye bunge imeye wodi ya Nyamaiya gutoka bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nekiro bono omurugio Nyagusira agendete kuboria buna abana bae nigo bagendete gwetera amakongwa panene chinga kichiga Fatigadi Gisemba no roboti uru oyo ndagasira gatira aba bono no yo gatatu kago tiabane bingwere gochukole nabakanarose Una bono kurwasenga yomusacha Julius Obondi oyo osiria obugima bwaye maega yokurwara asegeka yetaneti emetieni etano nomo na gotiga maega omurugi azerieta winigesare amo na bana batano abwe asomwana omonene obo aregredi egetangani naboigo omoke nigo akogonga buna akwerera omusubati egira ongo omugano omoke orasomoche oyoiga ugotoka sekenyoro kia maguti ime yesa brocation ya Bukiamburi wodi ya Nyamaiya bunge ya West Mugirango aiga sitoro no muchi bo Obondi nyausi asomo murokoro kwa Elias Obondi anyare tokabaga gusira uyutinde geturi tokolie ikora Elias nabatigete omukungu obwata abana batano omwana monene igabwate ari grade 1 uyo kabere PP2 abo bandi nabana bataragende skuru bataraikie myaka yo kwende skuru mpaka umwana okogonka narororo Elias yotigiro omukungu omoke omuise kwa moke sana nabana batano mbabwati nyumba ase bakurale nyumba ase bamenyete nyumba ya magogo itabwati no nyembiro ko no ene getanda no enkende enkeyo no ene kisuguria abana bakurwe kende enkeyo konye bamenyete jikoni ya mamu mwabo ase bone nyumba yaje tukubekerera ungegere Elias atinde no eno bole mase bakori maboli mumboyo bole mababwate buka no bukubeke nyumba konyiri asinero gosoko gendo kolibe barua koli kukira lituko kolibe konda ya 150 une kurwa karwali temetenye sta yairire no anu gusira nyumba asirere takamanya kuiru moche Nyamira kurengana no murugi onyagusira oyo umanyikaine buna winigesare naboigo ngina nyagusira aserieta Milika Obondi nigo bakwanire ajaiga igoro yobotaka obwere obwo bore asomoche obo maega na bosio singo rusimba kine ninja ndege tena ndindi emeire itimbu ati nyomba na yanga bana bako bekamba bwati ndagira teyo nasangure ma ukole mono bakende ngeyo none skuru konyora kusomia bana no bako bana bachiya bana bona basi ba chandikiri bana tumati singo cha kurusia ndagira ko barakeri timbu ati ndagira gaki tabaminto gaki monkonya gaki ne bimwera mono na tigara tugaki so wanja kwenye
Dati na masana none nyomba na nyomba na magogo twabeke to mwana na. Kubwatikana na yabono yamateye ni goboigo bagendereire kuburia abarai bechingenjo ao batarire asenkeye na korwa ogosira wechingenjo ao buna bono endagira ukwagachirwa inyumba igatie binde egento kirakonye abana ba abake eryo gokina ko bare amona afya erengia andora na abana batiara abana abakesana mwana unoyo moroje ne grade 1 ya abande ngobakona ngogonga bana bakesana abantu bari kugusuna nyasawo moyo muya bakonyeke agarwa so yoko bakonya abana akinje nari gusaba barayi bonse pibanyamira county tuchake no mugabano itamos nyaribo tuchomwe mpito Steve Mogaka muimenere poito jerusha mumanyi nominated MP na Irene Nyakeralio toko basaba senato istobwensi umusike okongo kakya so gwancha mwari korora mabira abana batigire gaigano nayo isokorigire na mabiruka abana abanoene ndagira mbabwati bakibange buna abana barwarite kwashiyako Kinko reportera Gatembe korwaiga maguti rankenyo ime ya ward ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Nchefatgad Gisemba na gutigara ime iye county ya Nyamira nande ase ekuburia kogokonywa ni gobono amatuka make magiga yomo MCA ward ya township ime iye county yomuske edioke masira kubwatoka engombe gochase omuburaka oyomo nigo bono nande ya mateyo yanyare kuburia enyare egosirwa ya mateyo nigo gose nigo omuburaka oyo are oyo umurugi ebu rundia boda oyo mokoro asechinsemecho oyo nyarete kusiria obugima bwae nabo igokotiga abana bagwetera emechando emenge nigo bono boigo baburi banyare gukonywa ase okwagachirwa enyumba erio batige gutwerwa nabo igo abana banyare konyora nonye ndagira samarieta nguru kwa gurusu mugira oyubi ngondo yo mwase familia ye ya mwamagari ekenyoro nyansaga umanyanya fabrication osi botigarite gatigete bana babiri n'umuntu asige familia ye tubwati kembe abibwata bokongo bana igondo muno Samson aiga noka umwana one nabwa to monene ndo moke isaba mu ntigirero kuna ntigiro mu mukando mokoni kale ngoro nari nje kumuntu ugonsira nje natwara bwana ngani ngendrete gatoko n'umwana one pimbu atiande ndabate bigonda abate binga kya serikali mutukoni samari tayi ko Christine mukunda bakona na tatako sira baba kono ngani batenge nari ko basaba ninsome tekimora kwanyamore gasi so gwanja kwabonde oranches bakyambu atisi yore gasi konyera abana sengencho nane nyumba chimbwati indo seri abana nyumba rende nakubasoma mwari gwanja murwanira umwana uyu mamuri kibarua kende akonya abana kera nyore gasi yeyu angorro kiriga sakweke minyore nganaro jantuone ono ngote bitiu kimasira ngambi yamono asoko konya to konya tego chaiga naende agenderere konya abandi igotu amuganiria maya naende tuli nyuma yaye ntunyare kumusira naende ngakiara kanyusira abaturanyare kumusira kiagera tuakire ngambi yamono natokonya to konya okonne naende ntubwato buli miru ko baranje ko tokonya nabo bagatokonya nonye ni nyumba muruche kanyumba twabege taiga na gasini ni mono ngaguisha na abana na nonye ni su mungu yatiga isako bera asa marita ngoro kusibulu kwa mpandemo tingene kembo manya nasa to na mayana manne sa so saba kwane na ro saba asa barai bari bari y'umugabana koito amusi yaligo so wanja kwaye atokonye ngeye sengenje mubara ko yotiru
Otigiru na abana abake sana. Mwana uri pure iguru, uyu nduri pipi wa. Eki ni kiranye kiruru, ekunyarikane kero muiburio ya magusira. Omwana omuiburio ya motigara. Oyu utanyare kurinda abana bambaga kabasuke. Ngo saba barayi baitu sumwe omoyo ubu wanja omusike Steve Mugaga. Jerusa mumai. Moto konye gaki mutubwatisye. Moko mo gusigisa kwekenge chikogororoka. Tuinyure na Andrew tomoyari. Na gutigana anayo ni gobono abonchoreria bechiro ya Kiumbu banyare gwecokia na korokia okogechigwa kwabo kubatekana no kunererirwa kurwa ase abarai na bwego ne komiti yechire yo bagusanga na egetasene keiga ni gobono banyare goteba nigo oyore umunyakirego ase komiti yechiro anyare koba gakonganya gati yabonchore kurwa ase chinsemecho na bwego ne kero bakorera unatibo bwati nonye nebibara ano mono abasubati bali bakonia ase chinsemecho ne kero bakuboria serikali ye county ya Kisii enyare gweswana ni asengane yo na bwego konyara kubasira elinde banyara konyora obwene bwabo. Wane yeikirete tukaimuka tukairu ofisi yo mwadimi tukamanya gotebunga totenene chiro mbabe igete barasa tare 22 mutienyo kiana bakaimuka bagatacha marieta ito ya bari batengera to mwana nande bambwatete aso gwapirie kinekyo bakamanya goteba totenene chiro toreta rwa marure bana kare tokoboria maswali ndongotebe egaikari tukoria igoro tukagenda mpaka ofisi tukaenda tukachikoboi tukatebuna marube mako ya gumotenene kurwese chiro ekarongo bone sesa omwana one atengere tu na kile akoimuka agateba totenene chiro na rego koregi asara kia nukuru Nairobi ubuma bwanko ngera ngache busi na ikire usige gatina kuru na no mwaka inkara gotebunga ngande ke bagonde kirimino nkolikiruri rube ngendeka asinge nje yogotengera omwana bwo musubati ojo ekera atire neba ne bali mu mwana uri ekera atire ari bali ma otire nkoira na ari asima abantu bagoke amana Kristo na atengire asinge nje omwana uri ni rasome skuru acha konya mamu mwabo imanya kugatandi kiruri nsenko ni egunia timbu ati ni twara na onyenkera mana Kristo tanga indire Kiano katebaiga abantu barabenya ari tutigabatiga era go tuniri Kiumbu ga iga aturu cinga ntuntu batigendo to bara narona chochi beke tokonya chama neru araro ari marembe tubuati adimini ago tusafa marube aire tari aya tari nona kori kwa adimini tayo ngago teba ngaso bitimpaka bara ibons kumbirete komite neri ye karansete igase karosia maruba bake kalika odomba maitikuri bakore anyore getande kya nkata kuiro konyo kobori omuntu uri otagura muntu tayo hoteli bono gosinywa otagura ningo ande otagura ngiatero ucha hoteli ngaki tutakire kobera abo konyo atagura lakini bako etabo batari hoteli kende gyosi o maene pi echo yalenga magane echo yalengo lakini ndo umuntu lekaba egachikaba eduka dali mangana n'abantu b'igituko bagotonerebya mutagotobosibole wetokoregasi yobachari wasinyire nabona yanko bateitorekene muchaye gotomigana gochaye gotomyo gikorumaega lakini ndori gosuka maega tokwana naino bakachideka chomoega onekera ngorete rurube fata mais tokwenda cho chicho etogwakara chicho aste yo togo chicho tisiekire kwenye stogwakara siringi 10 rero 20 togwakara ekire chiduka chema ni bieko to chanire gari ago chache bitanda agwakana ebitanda agotagora otogetiro gotogeta gwo kwakioro chitogokora tokonyango tunetsingo mata ngaitogochi echo eye iga bagoteba ngato kari gosuso motaro ime eye gioniri eye rogera atambe one echo eye kare bayone teka tugokwana mbatage tigototegerera eye rogera atambe orocho mochando yo risiko ogotokere tokonyara kwa control chake umbu asto kare biasara kono tugwate mechande menge maiga utambe tokonyora maige twanyora chichabu chichiro rugo chabu goichiro ngano kwa gusutiri goja yagusu unabona gato to konyakorera chinga kikintambe ebitanda byeto to twatagorerwa nanda bago tutagora to chiko babona barabo me gotega na abate betu baro osio aba ma gotega ne chema ni okorete nere bate beti batagora ebitanda baiterie bintu byabo gochima bonto manya kuminga ki ntubana ne chiro tole gosenga ito berete nabo twachorete mochemani n'abantu bandi batakere gotokonya
lakini mbade tiko tokonya kera to kuboli ndiko barra kera magosa abeire abagwita kando kando inambende ya kabiri abantu bechituko na chimote motete abandi to kwaransi ngai mutete tokende gochi osorori gochi enambende nkikiragera monyo gutumira kera na kera aigwa kuni wasoka watiga abantu baba bagoteseka ndwa gochorete ndundu anja korama nase oroboti oro rwabonchorera kurasichiro oya kyombo noto okukolera ekengese igitangani gensemo oye kionga korende nekirongo kuboria kerato kugenda umoti mukomoke tubasa agoska kiagera ekionga nkegendere tasobono toirane ase chiduka Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana na ndio mwacho muligire na kira tukendete kionga chinsemo cha Facebook na bwego YouTube Getembe TV na omojumbe o South Mugirango umuske Silvanus Osoro nigo bono anyare komomochia uyo kabere mukonye bumrai wense umuske Rigathi Gachagua ase ogotamusika mukonye bumrai wense obono umuske Kithure Kindiki nekira bono anyare ko yakwana kosenekera yakwana yegakoro chinsemo cha Shogoria eyo gotoka me ye county ya Tharaka Nithi nekira kuboria maskani nabonete guchase abarai anere muno abarai bonsi bale ime ya serikali. Mimi niko na message 3 peke yake. Ya kwanza ni kwa mtu anaitwa Wamunyoro. Lazima uheshimu Profesa Kindiki. Hatukubembelezi. Hakuna kitu nashinda profesa au mshindi kazi. Wewe lazima uheshimu Profesa Kindiki. Profesa Kindiki sirika yako bwana. Uwezi enda unatusi yeye kila mahali bwana.
Huyu ni mtu wa kazi. Huyu ni mtu anajituma. Huyu amepewa kazi ambayo wewe ulishindwa. Wakati ulipewa hiyo kazi, wewe ulishindwa. Profesa saa hii ako hapa. Anatoka hapa, anaenda Narok. Kesho ako Kisii. Kesho kutwa ako Eldoret. The other day ako Mombasa. The other day ako Kisumu. Wewe ni mtu wa kijiji. Wachana na Profesa Kindiki bwana. Na kama unatusi Profesa Kindiki, jaribu kuja hapa Mara ujaribu kuongea hiyo maneno hapa. Mimi leo nakuja kuambia watu wa Mara namna hii. Muli tuzalia muungwana sana. Na nimesikia mumesema maneno ya 2032. Hata sisi kutoka Kisii tuko hapa bwana. Hata sisi tumejipanga hapa. Hata sisi tumefanya nini? Si nyinyi mnajua naibu wake atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Si atakuwa Osoro? Si atakuwa Osoro? Si Osoro ndio huyo anazungumza hapa. Mimi ninawaambia watu wa Tharaka Nithi County ya kwamba serikali ya 2027 ishapangika, imeisha. Ile sisi saa hii tunaangalia ni 2032. Ya 2027 William Ruto na Profesa Kindiki. Ni kweli si kweli? Na si kwa sababu tu ya mdomo, ni kwa sababu ya kazi. Na egati ya barai bakuronsemo yo kwamiriria serikali egati yabo umuske Rigathi Gachagua muske Martha Karua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa negati ya barai bane nigo bono banyara gukora etaro kose chitaro ase chinsemo ase Orugongo rwa Mount Kenya egati yabo batarire county area Embu na boigo county area ya Kirinyaga nekero banyara gukwana amangana amatindi kose banyara gutwara siasa entindi anemono yokoraga ebyara serikali yo muske William Ruto. Tumeketi tumesikizana. Sisi yote tutaketi tutoe kiongozi moja wa kupambana na Kasongo. Si ndio? Watu ya Runyenje nimuulize. Tukisikizana ni Martha Wangari Karua, mtampigia kura? Tukisikizana ni Eugene Wamalwa, mtampigia kura? Tukisikizana ni JB Muturi, mtampigia kura? Je, tukisikizana ni kazi ni wetu Kalonzo Musyoka, mtampigia kura? Na kwa wakisikizana ya kwamba Rigiji anatosha, mtanipigia kura? Kwanza nimwambie watu ya Runyenje, wakisikizana ni Rigiji, mimi nitakibiza kama baisikeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kumtoa Ruto haitakuwa jambo la kuchezea. Ni safari ya ukombozi. Kwa hivyo nyinyi ni wakombozi number 1. Ukombozi ni kama vile kina Dedan Kimathi walikomboa nchi yetu. Ni ukombozi kwa sababu vijana wetu Gen Z wameuawa, na umesikia Jebi akisema wengine hawajulikani wako wapi. Kwa hivyo katiba ambayo Kibaki alituachia na mimi nikiwa makamu wa Kibaki ni katiba ambayo ndio inaturuhusu tuje hapa tuongee na nyinyi. Kama si hivyo, huyo Ruto angekuwa amemweka korokoroni ndugu yetu Rigiji. JB Muturi akitekwa nyara, wewe mtu wa Kiretiri hapa una usalama kweli? Kwa hivyo kama mtu ameshindwa kulinda usalama, maisha na mali ya wananchi, huyo hastahili kujiita rais tena. Jukumu la serikali la kwanza ni kulinda mali na maisha ya raia wake. Lakini kama kwa nchi watu wanatekwa nyara na kuuawa kiholela, huyo mtu hastahili kujiita rais, ama serikali yake haistahili kuitwa serikali. Sawa sawa? Ndio sababu umeona vyama vyetu zote tuko hapa. Kwanza ni uongo na uongo. Ya pili ni mauaji. Ya tatu ni ufisadi. Huyo mtu hawezi badilika. Amuletera pesa mulie. Lakini muendelee kusema mambo ni aende asiende. Tuungane tusiungane. Tujikomboe tusijikomboe. Ya mwisho, vijana mpo, tunataka wale hawana ID cards waende wachukue, na mchukue kura nyote.
Mwancho murigerere nase kionga chigosori rituko ria rero nigo bono abagosoria begosori manyekanete buna scrabo kusiyo kwegera ko urika amarieta kusegochoka amarieta kurwa ase orogongo rwa South Nyanza bari bono babere bakoria buya nigo bomerana ase omuche bosongo ase amariganyo ya mameranyo yo mwaka oyoiga nekero bono egati yabo banyara gusanga ebirengerero byabo nabo igogoteba nigo babwate ekerenga kyogocha kwebwera ebyegwa ao nabo igogoteba nigo babwate amaroro yokoenekia buna egosorie yo ya scrabo yanyarire kugendererwa kigima nechinga kicho nigo bateba mbare nekerenga kyokoenekia buna basomirie nabo igokwegeria abasai igoro yegosorie yo na kirege mwe for the last 30 years yankonyire kumerana n'abantu abanene nande yaberega konkonya so pass time tu egemwe yenko kogerere wa explore asamangana egesongo kerali tukongo somole gesongo nande toka tabia bana bali abakenga soase muchezo yo utali muchezo guchezo na bakora no muchezo guchezo na bantu abanene noyo mwiteka kukwana tubwate mpaka none gavana ya Turkana nera no mwakiali swati mwabaraira yo legalero ekaro tu wochaiga tu kumbera naiga ko batole epo exchange ebintu binde ko sikumbera na tu akole bintu binde ko etani muchezo yubuka pake wele fiantu bwate muntu minto twali mechano ko mokonya tuli so ya to konyire kumerana na abana bakeye nerenga kimubwana tako o chase micheze kabiro na twakotire tubatigire mbye mana anye tokone kumyoka football ninjire enene yo ku pass time yo kumanya mangane gesongo no komende gesongo mna mwate bigu abantu bagwaka wao lakini you must have what we call brain power ne ringe gesongo gejieto oje gwake beka mwaburukaniga kwanyoranga ngo kolike gesongo kere accepto in the scrap world buyamono tote banga abantu abange basoese omucheso yoiga mono muna abana baito besukuru abandi baito gaga bachire paka ngumbu banyoye medal. And I've had a passion for Scrabble for the last 15 years. I had a break, but I've come back very strongly from last year. And it has been in the Kenya Scrabble ranking. I am in the big category. That is turning out to be a very tough moment for everyone. All players are doing well. We have 3 national champions in this hall who have won national championships, and we have other players with experience from both the World Championship and other international events. So we are trying our best to see who emerges the champion. In the house we have the first Kenya national champion, Nani Magwanga. In the house we have Wenu Akinyi, who is an international player. We too have Jaco Mondi, a former Kenya national champion. And then we have national players, Padia Rungo, myself, and a host of others. Mwancho murigereria na sense meyo no tugukorera ekionga chinsa ibere chabono omurago bakorene nekero ngukubulia tubosa guska asichitageka chinke enyorere omo oburera nekero togosoka na gekoraga chinsa isato chabono omurago no chikonyora isko ya bisibunira chikoreto asore nere Aaron Ototo Nyaingiri nchengoro kwa Matilda Oboigo veni nyaboke kwa save manyerero na Boigo cross studio kaberenere Mike Wills bakubatirana na matundra kurenda sobono nyorere omuburera na Lucas Amogaka tobosa Oscar na mai wacha rais wetu atuonyeshe hapa rais. Diro bulia tenge chire siasi chikale konyegera wuka ebinte bichagiteka ndo chikuru tenti ane ya mwino gaiga mwangire ngora nche mbwate mike gaiga mte speaker pole mochi mosi umusikesha gwa ndo sikapisa nayo kale tenti ya mwino ga inga kibono muamwire. Sisi tumekubaliana
ya kwamba tutatoa kiongozi moja kupambana na Kasongo. Asekyo moske. Kasongo lazima aende nyumbani. Madam, kai tonta cha. Kukuli mno moske cha wako teba. Yaani Gachagua unshindwa hata kwenda raundi nusu uongozi. Watuambia si one time, utaweza nini? Kukintonge yora nyale. Hasa ni ipi anatafuta? Moske Ruto, era ungeje kwa Ruto ishiko. Na watu wawache wasiwasi. Siasa ya chakire. Mambo ya siasa bado. Ruto karakira. Kara tulia pi. Nchibono yen kona na mabaka. Ikubono aye Moske Gachagua. I have studied maneno ya Kalonzo Musyoka. Ile bintongora. Ngikwarolije. Huyu Raila alikuwa anasema ati Kalonzo ni watermelon. Kalonzo ndibona achakete kutwara msimamo hae. Kalonzo amekuwa na msimamo from day one. Bona ikupatikana naye. Watermelon ningo. In fact, the watermelon of Kenya ni huyu Raila Odinga. Kalonzo no yuete. Walioniita mimi ati watermelon, wao wenyewe ndio wameibuka na hiyo watermelon. Ay mama wa Mombasani. Inchungora. Nchenkuru maboka yake kuye bintongora. Ngakibono koteba. Wewe babangu Kalonzo Musyoka naye watermelon. Haya utuambie nini hii Kenya? Tuambie tusiwaambie. Haya Ruto hayawezi. Moske Gachagua usirina ateba ngapado umora chora candidate. Na msikuwe confused na hii maneno ya Raila kusema hatujatoa candidate nini. Huyu mzee ni mjaja sana. Pale kwa Ruto ametengeneza grupu mbili. Intanga nirli. Grupu moja ni ya kutoa pesa kwa Ruto. Ulisikia wapi? Ile akina Junet kumsifu broad base nini ndio pesa itoke. Sisi hatujasema tumeingia kwa Ruto. Bwana serikali Ruto ndiye amekuja kwetu. Viti na ile mambo wamehaidana na Ruto. La kwa sababu anajua Ruto pia ni conman, hawezi timiza ile mmekubaliana, ameuda grupu nyingine ya kina Sifuna ya kupiga kelele. Ayomze. Wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema so hiyo tagu ulikuwa umewekelea Kalonzo tumekubadilika wewe ndio watermelon. Kalonzo is a patriotic son of this republic. Kratika. Kusina mwenye kwa roka nga Kalonzo ne watermelon. Nenda bono ngakiko ikira kwa tebanga Kalonzo wika. Nyinyi ndio mtaamua what you want with him. Because we don't understand him. We don't. Ukweli ni kwamba tulimtafuta. Tukimtafuta akuje kwetu anarudi kwa ile mzee ya kuzimia. Hata siku ameaibishwa. Sisi ndio tulikuwa tunamtetea. Mlisikia nikimtetea? Anaitwa interview. Interview kiyo achite. Anaulizwa ati jina yako ni nani? Leta kitambulisho. Nekindi. Bibi yako anaitwa nani? Nekindi. Ulibatishwa mwaka gani? Nekindi. Kwako ni wapi? Akaangaishwa lakini yatoki huko. Sasa hatuelewi. Siasa ni nsinsi. Nuchu Moske sungura kabisa na wakali kurumuinu kuya kali aye sungura nichire ngora. Inchenkuru mabaka gaika. Pole mosi tako ngayiriya. Ngakigotaka. Presidente kwa jiri bukome na hata toketa mute jiri bukome na isa. Kwara benga bona hati na kitutu centro. Chibe sana bana terana chechi out of chipalechi ni tete sponsor bana ketega na baroba ende skulu basome. Kwa sababu nombo bengo kwa. Ebi interview kana minya sara kwira nini. Yuko ni wote tomanya bukimu buya ni mate nya sana acha gokonye. Aya kole binto transparent and accountability ndo dino no mondo bina. Egere binto bebe. Aita to kali kumana. Kratika. Kira nungo kiro musmari ngapa. Omoro libu mabule na churu kasbo kana chire. Hola. Twatire, mama ine twatire.
eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.